Rise to speak on the calling attention moved by my colleagues Michael Lobo and Ullas Tuekar. Without being repetitive about the concerns expressed by the other members of the House, I would like to say that Goans are justifiably worried about the safety and future of their loved ones. Speaker sir, आता रिजनलान म्हणले खूप जाण गेल्ले ते झिरकले म्हणून आम्ही आयकला तुही गेल्लो तसो तुही झिरकल्लो म्हणून कोणी जिरकूंक शकता हे वॉर जातले म्हणून खबर नासलें हे वॉर फकत जातले म्हणून खबर आसलें दिसता आमच्या प्रायम मिनिस्टराक ताजे पयलींच तो वचून ताका एवॉर्ड मेळ्ळा इस्रायलाक आनी तो येतकर मागीर तें स्टार्ट जालें आनी कोणाक इंडियन खबर नाशिल्लें हें खबर आसल्यार थंयच खबर आसूंक शकतालें. आतां स्पिकर सर तें सोड कितें जालें तें जालें. आतां आमचे गोंयचे आमी चिंतया आनी गोंयकारांचे चिंतया. सरकाराक खबर आहा कितले गोंयकार गल्फ कंट्रीन काम करता ते. आमचे कडेन डेटाबेज आहा काय आमी फक्त क्रायसिस जातकर उबे रावतात. स्पिकर जर केरला असले राज्यान एक स्ट्रॉंग सिस्टम आहा टू ट्रॅक देयर डायस्पोरा, मेंटेन कॉन्टॅक्ट विथ एक्सपॅट्रिएट असोसिएशन्स and coordinate with the Ministry of External Affairs when tensions arise in the Gulf. तांचो एक dedicated department आहा नॉर्का म्हणून non-resident Keralite affairs म्हणून. And they have activated a coordinated response system which has 24-hour helplines and control rooms to assist expatriates and their families. You have helpline travel disruptions, visa problems, medical emergencies and stranded passengers. या सब्जेक्ट पळयतात. स्पीकर सर केरळाचो सरकार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स आनी इंडियन एम्बसीजा कडेन कोऑर्डिनेट करता. सो ओवरऑल जर सांगूंक वता जाल्यार केरला हॅज शोन अ वेल ऑर्गनायज्ड डायस्पोरा मॅनेजमेंट सिस्टम. वॉट इज गोवा डुईंग? हॅज द गोवा गव्हर्मेंट रीच टू गोवन डायस्पोरा असोसिएशन्स? आमचो आमदार बाब वेन्झी विएगस त्या दिसा पयलो रिस्पॉन्ड जाता तो पळयलो की आय एम टॉकिंग टू दीस गाय गिविंग दीस नंबर ऑफ कोण तरी आमचो नोयल इन बहारेन आनी कितें हें कोणाचें काम? हें सरकाराचें काम. सरकार हॅज टू रीच टू गोवन डायस्पोरा असोसिएशन इन गल्फ कंट्रीज. स्पीकर सर, इफ द गव्हर्मेंट इज सिरियस अबाउट प्रोटेक्टिंग गोवन्स, it must establish a structured communication channel with these organizations immediately. State helpline linked to the Ministry of External Affairs and Indian embassies should be operational without delay. Speaker sir, government must clarify whether Goa government has a preparedness plan in case evacuation becomes necessary. Just now Reginald has spoken about evacuation. Speaker sir, we have seen large evacuation operations carried out by the government of India in the past during the Kuwait war. So at the state level, coordination with embassies, identification of Goan nationals, assistance to families and rehabilitation of returning workers, हे important आहा स्पीकर सर. आता गोंयकार जे जोडटात ते हांगा रेमिटन्सीस करतात. सो वॉट इज द क्वांटम ऑफ रेमिटन्सीस कमिंग टू गोवा? हॅव वी गॉट द डेटा? कित्याक फाल्यां जर तांकां कामूच बंद जालें, कॅन वी absorb them in our system? Because the employment in the region can be disrupted and the economic consequences will directly fall on the households across the state who are dependent on the remittances from the Gulf. There will be also a direct impact on fuel prices. Already Brent has become 114. At the beginning of the war it was 76. It will become 114 Brent, which is crude oil. Speaker sir, any disruption in supply chains could lead in increase in petrol, diesel and LPG prices. We have seen that happening. Now let us look at tourism. Our tourism minister has been making visits to Dubai. Why? To promote tourism. Now, can we realistically expect tourists to come? Tourists सोडूच. आता हे बंद कर, रोड शो बंद कर पहिले. या थंयच्यान कोणी येवचो ना. थंयच्यान ते आसा जाल्यार जीव आपलो राखून भीक मागून म्हणून अशी तांची स्थिती जाल्ली आहा. तुम्ही आणि ते रोड शो खंयचे करतात? स्पीकर सर, सो ऑल्टरनेटिव्ह टुरिझम स्ट्रॅटेजी आसपाक जाय. ही ऑल्टरनेटिव्ह टुरिझम स्ट्रॅटेजी तुमचे कडेन आसा काय कितें? दिस इज नॉट जस्ट अ फॉरेन पॉलिसी इश्यू स्पीकर सर. इट अफेक्ट्स गोवन फॅमिलीज, गोवन इकॉनॉमी, our fuel prices, our tourism sector. Reginald is talking about Chief Minister intervening to give petrol at old rates when his harvest is coming up. Yeah, असले तुझो supporting तो IDC chairman. सो तूं पळय हाजेर दिता जाल्यार हांव आतां डायरेक्ट क्वेश्चन मागता. सरकाराक कितले गोंयकार गल्फ कंट्रीन काम करता तो डेटा खबर आहा? सरकारान गोवन डायस्पोरा असोसिएशनाक कॉन्टॅक्ट केला.
डेडिकेटेड हेल्पलाईन आणि कोऑर्डिनेशन मेकॅनिझम असा इस्टॅब्लिश केला. Do we have a preparedness plan in case evacuation of Goan nationals become necessary? Estimated value of remittances coming to Goa from the Gulf every year. As a calculation, and what contingency plan exists to deal with possible impact on fuel prices and tourism? Speaker sir, the House and the people of Goa deserve clear answers because behind the issue are thousands of Goan families waiting anxiously for reassurance from their government. कॉन्क्रीट जाय अशें जनरल नाका आनी मदींच भिवपाची गरज ना बी म्हणून सांगशात. कित्याक ते दिसा हाणें आमचे नरेंद्र सावयकारान जें उत्तर दिलां फेसबुकाचेर तें ऑलमोस्ट डोंट पॅनीक, भिवपाची गरज ना. सो मुखेलमंत्र्यान बजेट पसून सोंपयतना तेंच उतर म्हणलां. तें बी सांगशात भिवपाची गरज आसा ही इस्टॅब्लीश जाल्लें आहा. थँक्यू स्पीकर सर.